We do know Lord of the Rings, we do have Woodstock, but we don't know anything about belly dance evolution. What is it all about? Belly dance evolution. I would be curious to hear Jelina's take on this, but for me, belly dance evolution, it's all in the name. It's the next step in belly dance shows. You know, we aim to tell stories, we aim to surprise people with every show, we want to do things that nobody else is doing, take chances, and ideally we even surprise ourselves. Like this show, you know, it's a murder mystery comedy belly dance show. And you know, when we started planning it, we thought, we don't even know if this will work. You know, and I think it does. So hopefully, you know, the audience is surprised by the results as much as we are. So you did write a story about the belly dance we watched today. What is it all about? It's a murder mystery in this fictional world called Shabanva, which is somewhere, it's a combination of ancient India, ancient China, the ancient Middle East, and Persia. It's sort of like this fantasy world where everything is ideal, but in one day, everything falls apart. This story is written. What can we expect next year? For next year? Yes. I've been taking notes for new show ideas. The last time I started pitching Jelina on season 3 of Belly Dance Evolution, she was like, it's too much. She's like, I'm just doing number 2 right now, the show. So we'll see. I have some ideas, but I kind of want to do something, you know, again, we want to top ourselves. We want to make sure it's something that nobody would expect from the group. Belly Dance Evolution danes je bil razprodan, ampak predne sploh začnemo, zakaj ta kapa? Ja, to je moja nova krona. Torej na koncu, so me okronali. Na koncu postanete vi kraljica. Ne, hec je bil, ker je pač njihov tokalist in njihov ta pomočnik, ki organizira vse skupaj, našel v slačilnici oziroma v oblačilnici to kapo in je celi nastop nosil. Tako da to je zdaj nova krona. Predstava, ki smo jo lahko videli, lahko rečemo, da je kar šokirala vse, ki so bili tukaj. Zakaj ste se odločili in pripeljali to predstavo v Maribor? Jaz mislim, da ni šokirala. Jaz mislim, da je ta predstava vse danes očarala. In mislim, da so ženske šele zdaj uspele dojeti čar in kaj sploh je to oriental. Lahko v kratkem pričakujemo še kakšno podobno predstavo z vaše strani? Ja, zdaj imamo poletje pred nami in imamo zdaj en dober izziv, da lahko naredimo nekaj novega. Septembra mislim, da bo nekaj se zgodilo, ja. Nam lahko izdate skrivnost? Ja, v bistvu z učiteljico flamenka smo naredili skupni projekt, ki se imenuje Most. Torej oriental in flamenko. Jedini muški kojeg sem vidio da pleše oriental dance. Kako je uopće počelo? Pa, počelo je da je moja mama od prijateljice dobila CD sa trbušnim plesom koji je bio namijenjen njoj. Pa sam ja preuzeo malo kod kuće vježbu i eto nakon 12 godina i dalje plešem. Kako se osjećate kad ste plesali sa takim zvezdama koje su bile danas tu? Pa iskreno odlično, a i malo me je bilo strah, pošto oni su tu da pogledaju nas druge kako plešemo i sve i na neki način nas ocjenjuju i govore kakve smo kvalitete i sve, pa mi je to onda malo bio problem šta će reći, ali na kraju je sve ispalo savršeno. Svi smo naviknuti da gledamo ženske kako plešu. Kakav je odziv kad vide muškarca? Pa tu im je mala promjena. Navikli su svi da svaka druga žena pleše, ali nisu navikli baš na muškarca. Tako da polako se privikavaju.